Ka renti lang madan lang ning pelun Sports and Social Club. Kumshi benta ban plilat plilanti yaki kana bagi samla jong kasnong. Haka sing sajan jong katayo baladep kalapan long da kajing eka kabalatip kum ka seasonal activities 2023 bakan tup kajing yaj match pass bat kajing panil akai football. Ya ketika program basisngi ka Sports Club kalayo ban penlong hamadan snong lemba kajing rapisa na ka yes meklaya kabare ka we na kisnatrikam jong ka sarkar jala. Hakban kantiu yaki kana bat kisamla dan sab. Ha ketika sengi kakong Amanda pakenteng kabare ka chairperson jeng ka maukan raw kop komiti. Klaidon lang kum kakong san kabala shimru ka salute ya ka jinyat match pass. Ha ka jian don lang rengkat uba yo 6 ling sodar snong ung tengau kum usembut kong san ba khian war malai sodar snong madan lang ning. Ba kobat mukim presiden jeng ka klub ki rirang ba kilong kemi ki samla shenrang bakentei hadu ki hap ki barit. Haba pai shaka jinyat match pass kidan sautuli ki kanhun ki bala shimenta bakan tup. Kaya Chaprang Sports Club, Layon Madan Lending Sports Club, Kamadan Langding Sports Club, Bat Karangai Sports Club. Ya kanam job hakte ka jinyat match pass, lai ora ada ka Layon Madan Lending Sports Club, kabiyo kursi poin, Karangai Sports Club ya kanam baar, kayo kanai poin, kaya Chaprang Sports Club ka job keran balai da pra poin, bat Kamadan Langding Sports Club kawan haka keran bakadu dah nyo poin. Kakong Amanda pakenteng haba ajeng keran kum kakong san kal kentukan pa miki kana bat samla. Baki day man penan kam hog ikasab baki dan bat man kiar na ke jingmlin ki basniu kamtam na ke jingdi penbuai. Kalai kubleru ika Sports Club ka bala penlong ika bakum kini ki jajing penil ekai. Ban plilat plilanti ki kana baki samla ki bron shisha ikasab ilekai. Mariang kabe itenlan bakani kamadan kani kasnong ru kade kabala kerku kertang ublei isunat badan kum kini kijat program ban palat iki kon samla juni ba iki hat barin liki ki jing sliu baro bala kalyam jing ba ban ti dorling do ila pha ai kublei ya pi iwe ya ka rinti lang madan lang ning pelun Sports and Social Club ila pha ai kublei kertang ya pi bagi ege kan bakile kinlong kibajan Chaprang. Berkunjuru, yai, ya kamoto jong kani ka madan langning telun kadai nang kiu irat. Berhenti lang, minang ya kiu irat bananra, ya kajingha, ya kajingniat, hasnong hatau, lingba kijing lekai. Kenapa kijing lekai? Kendan le kajingrem bat kajingjob. Badhangai, shimet ngasham, badai kajingram, kabadang ay mensim shushu nangi. Amnay bandua mensim,
Kenapa ke jingren, kawan ra, ya ke mensin, ke benang bangla, bantrai sitom susu. Batum joru, ikitu ki bayo ya ke nam job. Kamsyong ya ke jingla jongpi, ban penrem, bapiyo ya ke jing job. Kamsyong ya ke daksa ke bangidan. Ndai ke gay bro, kadai ke jingmut ke jing perkat ke bakran ke jongi. Kadai ngiram, kamper, ndai ke syong kunlo nila ban yeng yang jaj bat ban yale yang ban oi syakathong jong ka jing job. Ulo breru, ula bet ban pentia yale de sejong, la dan ka thong ka ban pen ulong yakata ka jimayan ka badan hapo mensin jong ban le eke ka bapha ka ba shampang bat ka jing sloret ban yala ban ki shaprang ha ka jing in ka jongi. Dengan namshimkanya ka por ka jong pi. Macam berapa kila akmang yang kemas pas, tang ini kentin, kudai shibun, kudai syajamu. Kedua, ia kudai du ia Kongres Amanda, i bolong ini macam punya babai bahaya ke sport segera katahan gitu ni, bat kini perlok gitu ni bayuan lang bero, barai kudai kamtam, ya kena kesenung, madan lang ni kepala baik punya lang, nak kementah jong kene ke yok Meghalaya ha kene ke fu te nagre juga kene do ni sibulu re ha kene ke snong ko bosu no na itu muswa nomor gade clear hi go di lokal sa kene ke than te nagaliang ko jong ni kum ko club muswa na po thang sinu ji wani lokal sini bani muswa ni lagi otang re gumadan re mentai RR kali gumadan bani i ya ke jengki juga than sekali ka than ke sini hakba nila bahwe ke slong ni yo lai le ne sau kli ki madan ban ngai kudeiru ye ki sulung ki sina ki bayela kai mata ke si batia kini ki hat kini ki hat rate mo kini ki kente ba ki la kai mata ki betul kini da musim jong ke si la kai omne de ke dom de ta ke ni jabba ke di sotunan ini ya kenal kudeiru ye sukasi kongret Dr. Amanda Patenteng, Ketumcu ia kini kebawan rengkat bengi kemcomba arani, Dr. Ikubli, ia bajang, ia bro belawandra, namataban, kumau ben kentil, ia kini ka, hasil lekai, kini kepun kepalai, kepun kebenkong kebangsaan ia kini sekaya semikalia kadi po, congsia, kepaar maupun roh balai mentah kadi po, madan lang ni. Kalau kengkeng ke bersupian sudah buat sibuknya, dan di nampaknya ini kecil kai juga menra menpentuan menpensubai ikon samla jui kedong ketahan jui sini. Batunya ketua bentran berbentu kempam, ya di long tumi long kepah, long bagian don kota kementerian kecil setenar penuh dan ailat ikon mungkin pa beni sikimadan. Nampaknya penuh dan lihat kai mungkin lagi pengkelamian nama tahu tersebut nama makin naik lagi kita slow kita dan hakmat ia jom hai tak kecil bentuk kecil kentang dia ikon samla kalam naik kudai yakin mang kaya senang ni sekolah senang naik kudai yakin kompetisi senang berapa